mwethire wa Meru TV ugorobunge bwega bukathabura twinambere kwa twetima na kaire kirimetha yetu ya ndeto na nkirigira ati makora kunthithite nambere kuraitha uri ugorobo waku buthite nambere kwa bukiagira bwega ama na kawethire ni bambita ni family zo kimathi nkuwatugene kirimetha yetu ya ndeto na chietu tugachamberia kagitania ka Gatwabiri na chiora wari munini wa rais Rigathi Gachagua na arethiritwe kinambere kwigwa kiriunga ntere chiukambani na arethiritwe kinambere kwigwa kene na kariba guntukura na kinambere kwa kionaniria urumo bwake na ntubanterira muno nkuruki akithinambere kwigwa kirikithia ati bakawatane na Kalonzo Musyoka utigira ati bakwinambere kwigwa bakirutanagiria ngugi amwe. Sisi na nyinyi tunataka tukue Mount Kenya moja. Let us unite and we join other Kenyans as one group. Mimi nisiende peke yangu, Kalonzo asiende peke yake. Kwanza tufanye nini? Tuunganishe. Once tumeunganisha, tuko na marafiki wengi sana. Hapo Masaini iko sawa. Hapo Kisii iko sawa. Hapo Mlembe Nation iko sawa. Pale Pwani iko sawa. This election coming 2027, we and you shall win this election round one. And there will be no runoff. There will be no runoff. I want to assure you. Na mimi niwahakikishie nyinyi, mimi na Kalonzo hatuwezi wachana. Kwani sisi ni wajinga? Tukiwachana sisi tumeisha? Sisi we are not stupid. Kalonzo ni mzee kidogo kuliko mimi, ni wakili, ako na experience ya kutosha. Anajua. Mimi huyu Ruto ndio ninamuelewa zaidi. Fahari ya kusamisha mimi niko na funguo. Nyinyi msijali, mtulie. Nyinyi muungane. Na tukue marafiki. Na juu ya kupiga kura pamoja, tufanye biashara pamoja. Na tuoane pia. Gano ntobo riboti yenu yethiritwe ntu ya nkena na ara kameme ya Thiri FM na Kinyameru TV bethiritwe bakiringwa kanisani ya RGM bethiritwe bakinambere kwiwa bakiriunga kanisani ya RGM na ara bethiritwe bakinambere kwiwa bakiwatanagira na shiriki kuthathaia na ukumi mwene Nyamurungu bare yamwe na indi mwaniki wetu wa ndeto Murithi waba nethiritwe agitubangia riboti ya bora mantu matinda ndeni ya kanisa eno. Baada ya kupokea msamaha wa dhambi, tuliweza kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu wa kutuongoza. Akristo wa kanisa ya RGM rutene rwarare ntukuya naru abethiritwe bena kagite gakega aria bachemanitie na andiki banteto na amwe na athomi banteto o amwe na atongeria ba kampuni ya media ira ikikenja Bonten ira njene Meru TV o amwe na Thiri FM ale batindite kuigwa kiugo bare amwe. Majina naitwa Gloria Mwirigi. Zaidi ya hayo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mimi naleta kipindi cha Gukumia na Meta ndani ya Thiri FM. Wangapi wanasikizanga Meta? Wangapi wamesikia kamwadhani Thiri FM Meta? Hallelujah. Bwana unika butokeria nkaga no kinya babunde bwire ibwega no tugwa kumeria na kwithira bureana batwi no tutuke yakoya na twatima butia then tutikivo tuwiretu lakini tuwiretu thai no tuitwezire na nya babu batwitika na mwathani abutharime sana. Muthenya barigiche mugwanja chiongwa chela uko ni kwa Meru TV ngo watogene kire burakuri ni ukwodera bambetera Faminas wakimabi ni ombeta wariria no mwangangi babu wetu mbumete nara kwa babai ndeni ya Meru TV Monday to Friday tuwatanagira thaa 5 cia muthenya mwanka thaa 7 cia muthenya kiri mubango wa gospel urawita wa wave show ni mubango mubakwe tukiariria mantu maugono kioma wagwan Yaman. So babitaga MC Dash inde da mubango wa reggae
then ya Kameme Kathiri FM from 4 mwanka the Mochiogoro. Meru TV bithero this Saturday from Nainya ya Muthenya mwanka 5. Kurukia mutumiri oju augira no mwiro Afrika lakini kungi mwiro kurukie we etawa mwigeme o mwiro kabutaiguo Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja milioni ya igembe ikiripotera Meru TV ku makanisani ya RGM Lare Beta Mokiri Onkonja Wako nene no trimana na ntoba Meru TV bantu era au kubaibwa ya Murithi waba Glory Jerio cheupe nyombi basuno Lare lakini tamona Mokiri na baubange bonde batuka tuwiretu muno tukwerua retu karia Meru TV na There FM ntwethiretwe tugikinya kanisene ya RGM ndene ya Ruterero Lare na ratwethiretwe tukibwa nkume mwathani gutumirua na mantu zange za maingi na tukawibwega no ntuiba tuwatiroge ni bwega na twakinya na twathathagia Murungu turi amwe na tukaua ni bwega sana bete na mbere kuwata mwathani kana kugunje mantu ya Murungu au ona kinya batu tukawibwega sana no ntuba kwithira tukiumba gukinya tukuwinge tukethira tugita kuntu kungi ni ibwega sana. Andiki baba nteto bakinyite ndene kanisene je arabagwiriritwe ni antu mwanya mwanya na bagicoka yankatho mwanya mwanya no ntubwa Meru TV uri aithiritwe gituma kipindi kila kithero kina nkuma mono rutene ruru gia kanisa hiji ya RGM. Mimi huwa nasikia Gloria sio kama ameenda nje, huwa nasikia yeye kwa radio na si hawahi muona tena live, lakini leo Bwana ametupatia neema ya kuweza kumuona live ikiwa siku ya kwanza. Na niseme hivi watu wa Meru wasikie wale kwa kamera, hii TV nimeipenda tu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Abraham. Nimeipenda kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Abraham, maana huwa anafuatilia vipindi vyake katika runinga. Na hii TV inaonekana Meru TV vile watu wengi hawaifahamu, lakini kama imeanza kwa simu injili ya kweli, muda si mrefu itakuwa runinga ambayo inaongoza katika Meru yote, kwa sababu Kenya yote, kwa sababu ya neema ile Mungu atakuwa anawapatia. Hamwezi mkasimama kuhubiri injili ya kweli Mungu asili kuwapatia neema. Nimefuatilia pale Abrahamu alipokuwa anaangalia kwa mitandao, nimeona tunafuatiliwa na watu maelfu nyingi sana za watu, na nina moyo shukrani kwa hiyo kazi Mungu anafanya. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja milioni ya igembe mawa ibwega nuntu bwari botinu Murithi wa bana manindi unge kuri mbega aratuthia na mbere kwa twikenagira ku araniria na kuina mbere kwa tukiwatanira na shiriki ba kanisa na tukirekana riboti ino ende tuina mbere kwa tukithire kungena kuna aratongora Mount Kenya East Caucasus bethe tubakina mbere kwegwa bakimenagiria ndionga Cherigathi Gachagua aurethire twakina mbere kwa kiriunga nterino cha Mount Kenya East na arabethire tubakimuria gutigira tena kunenkera gitio mutongoro mugongo President William Ruto amuna munini wake Professor Abraham Kithure Wakindiki. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubangirite riboti ino. Nabo bamwe batongeria kuma kirimara kya Bwagaiti kana Mount Kenya East ne baumirite na kumeneria bunene ndiunga na Chorigathi Gachagua ethirite akithithia ntere cha Meru embuna kinyaira kubanga ntere cha Tharakanithi nera bamenerete bunene ndiunga ichi cha Rigathi Gachagua na kugaga kuija ntere cha Kirimara kumenithania akari na tongeria bao ntere iji Rigathi Gachagua natige kuijaga Rutero Mount Kenya East Meru Embu na Tharakanithi kunjira nto beto eberaga mantu ji thirikari nonto na ariku na gitarira ariku ateja atwirimbia tureterete no mundi turasite gukania uria ari munini wa rais Bwana Gachagua untu ni abangite gucakuruthaga
kubanga siasa ciawe cia kubitithania antu Mount Kenya East. Nkuruki atongeria baba ni bakuria Rigathi Gachagua ethire akia kithure kindi kigitio ja mutongerio kuma Ntereji na tumwira na te akana getu na bua mirumburia atire ukeja kwithoro ciari rinja nyakwa renja na kwi mukonge oguri kwarana na bagu kagure mwe kurungi no tutimwe kururinja bwa ciarona buri ana bwa kura kabomba kwira bagu ete achwe mukuru mugambithia ni kya mwingire ndwa ya baba na muciari tutimenya no tukira ki muiteranja na mwiriga jurete kiria agura mwe kurungi no wije twe turiana katukuga tugakaria mami na mami wetu ikithore kindiki na agurirwe na tukamukari lakini thaino Professor Kithure Kindiki ocagiti Kindiki ambiria gwita leaders kenda mabanga buria barabara igutumwa buria mere kuongerwa mbia we ni arungama kauga baria kaleni ni mbia ikugirwa bo mbia inu akugwetari indiria ibo ni kuciagendaga na we ni tuice ni ukolo alothaga bo aturau na kateos akiaga antuma Kenya mbia. Nkuruki ni bakuromba Kithure Kindiki na atongeria baruongorwa Kirimara kugwatwa mbaru ni untu ni bethirite bakigwata mbaru atongeria bakuma Ntere ingi cha nthiguru iji ya Kenya na kavinda kamburi guciara wanoga kunekana njara no anginya kaume kavinda gakinyire koguo ni mere atiri kavinda gitu ka Mount Kenya ni ncho kurathimwa matikegue nae matikarakare nima wanao no metikire tuona masapoti miaka mingi mundu wetagwa president Kibaki ate athanire na kura cia Tharaka-Nithi Uhuru Kenyatta athana na kura cia Tharaka-Nithi indire twagia mutongoria nikikuroneka ta gututaya eganu wa kutukoro na mutongoria koguo tungivoa mundu wetagwa Rigathi Gachagua ni etikire imeenda na imeenda na imeenda koguo kwa binya wanga imetere ginya wanatutira menyanire tondu ni Ngai ukauga na tuo gaka getu ni tunyinya muno na ndagaturetere mbara ciao ni matwale wa munyoro twi Mount Kenya East twi turenda kurutirwa wira ni thirikari na thirikari ni turame support bo bwe bakenda bwe 10 ni bakuga ni bethirite bagiketha bo nene kiri thirikari ije ya William Ruto tondu marakara make Rigathi Gachagua gatarera andu ni tondu Mount Kenya East twina gitikia munene wa kiama kia UDA twina deputy president uria mesiragia Mount Kenya East gutingiuma kindu kiega koguo thuru kuvitukira Ngai na president wetu William Samuel Ruto twakoro twina gitikia kia party leader ya UDA ruling party gitongoretu ni awa excellency sisi ni mutito mparire na twacoka twagia deputy president kuma Tharaka-Nithi tumere nwanginya metikire kavinda gakugaruruka kana kinya ni gakinya nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumamu bwega bamwe batongoria Meru hareo senetwa Meru Kathuri Murungi MC wa Korotwa Zipora Kinya na Kinya munene wa gavana Mutuma Mutwathinkia baithire tubakinambere kwa bakimenagiria bonene utongoria bwa Kawira Mwangaza aramu nonkuru Kinya Kathuri ethire twageteena kuga kegwari ndebe ni 2027 kuromba giti kya gavana itwire okirwa Kenya yonthe na worldwide no ntubwa tongeria baraba umandene Meru lakini thai twinamite irinyene kantu bo twibirwa kiao oya urenya twingo tugwethia atia tuchibirwa so ne turombe mwathani no tututena ya mainge ya kuthithia mwathani athithie wega bura atekienda Meru yeta njirengi mwathani na irie Meru yeta into the dogs amechokia kiri the glory ira Meru batwire kiri mbi glory na Meru County ouga na arebo kwalia na ngobuigwa Meru lazima tunjipange. Ibo kwerawa? Lazima tufanye nini? Lazima tunjipange na ota muntu kwa maome eja gutethia Meru. Kugyo kuri are mutuma bendene akathurire. Wakarate. No kuigwa? Lakini uchole bwetu na mutuma atwe na common interest ya gutethia Meru. Keu igyo geturetaga amwe na tore very genuine ndakwenda kwariria tariki 14 ende anda kuga atere muntu ndakwenda
14 athuta muti atukarika atonye rinyene atonye nyomba yo na ande amero ni kuigwa kirero kienu na ndagwa na ande kinyani kwete kerio bwambera mugambo jwenu ijo murango jo murungu na tebu inka indimberi ne antu baba inge sana na nande kuma na arua ngwete keria kuongoza njama ya kwa Meru na Meru gokorewa thuru olende nde senator indaringire kura nda process ngavana Meru na umagitini no kwerawa yo ni onjere mwe njera ya ijere ithuru constitutional 2027 whatever njera ke jera utonde na thina neo lakini angondo confirm obwambira na arua ngwete keria kubotethia Meru eji ndwere tagetekia ngavana wa Meru 2027 na ande kuma na arua akiumane ikitaka kuumana kiumane kama ni noma wacha iwe noma kana nete bogwete kareria nani amana kaere njare goro bas barabonde bakadobera inine ininkabwera story chiao no tobonde imbaije goto ntije abere tewe na ndisabere tewe na rere sindio kumora wambererie imbije mantorea adithire ja mega na ja mathuku I was around waijere imbije jara idire ja mega na ja mathuku waithato wote comparison yereo o kwanza to kaitakerere list na eto ka compare antu bangana baire wambere no baire ibwega nuntu bwa riboti ino nwe mwathi kirira kirima antu makoneni na uchumi na ara kaunti ya Tharaka Nithi Daktari Kabisani nethiritwe kinambere kwa kiromba kari guntu kura kuinambere kwa bakithondekaga ikundi kengo bakainambere kwa baetethekaga na mirandi ya thirikari Ndagara Waiguna no wina riboti ino Urana Economic and Defense wa Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Mutahi Kabisani akiaria muthenya wa mundiare kanisani ya Ndara EPC na uretia kari ntere na gutigiri bakwibungana ikundi nekengo kugunekana mirandi ya thirikari araheanite ngerekano na murandi wa Nelson Dipiona na kuringania gikundi bia arimi agriculture value chain development program muradi ujubo kari Tharaka Nithi tuthukiti into bitano into kia mbere kaoa kia biere deri ng'ombe cia ngasi cia ithatu ndigo cia bina ndengu kia bitano bijo ngũkũ na bora muradi wa kũruta ngũgĩ ũrĩgua bwe gĩkundi bũkebandĩkithia kwegua kaunti yenu kwĩna 10,000 nwa murombe 20,000 ukaria na interest ya 1%, lakini naga umuntu kwa ngo kanambi ngũkũ aga Kabisani agitumira kanya gaka kuria kari mono ntere na gutigiri bakugwatira munini wa rais Professor Kithure Kindiki nikaingo kumunengera kanya kega kurutira kari wira gabutienda wa nantu bothe kuri andu bakachambiria bagichambagiria lakini tiono monka tutokire ngai ngatho na tugwate mwana wetu mbi njara echo ndoni embazi kiuma bwa mbere ikauma bwa Embu ikauma bwa Tigania ikauma bwa Gembe tijete Tharaka wako no ndoba mwana wao buromba tukarie mwana wetu tabwa muikia karagua tikwa mwiki na manyagiro bona wetu ngomba kuleta dinakero hapana wacha hiyo ibunkwenda tukare mwana wetu na ndeguru ikare boega na turete kanerie deputy president yeri ngabana igo munene wa siasa Tharaka Nithi leta to bonde bantu amwe tuterie ndeguru yetu twegwe twina ngwataniro kenda antu babange bagakobia kuma kiri county number 2 Kabisani akiariko nene siasa ja mwaka wa 2027 ile wakagita no tobambi bondo na kagita kambi kagita kino kumtaguge tuona kanyamu gateje muntu andara tuona kanyamu gateje muntu marimanti tunaleta hiyo sina mna hiyo siasa cia kitendo tija kana
Keripotera Meru TV kuma kanisani ya EPC Ndarage Chigamunge Kadharaka Rieto Kambita Ndagara Waiguna Ibweganu ntoboa riboti inu nwe mujumbe wa Moyakuru na ara kaunti ya Tharaka Nithi Madam Susan Goa Mwindu na thiritwa akiuga ati akaribago ntuku thiritwa bakinambere kwa bake watu mateka ni mantu makona gisiasa na ara thiritwa bakinambere kwa wende akiuria tongoria gutigira ati bakutangugira iri yago. Mwaniki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nawe na riboti ino na njira enkinyaniriku. Mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu no akathiete na mbere akigeraga migwi yake ya gisiasa kirigiti kia ngavana mwankani wa 2027 mwana kwira akari kaunti ino itumi bila biguti maromba giti giki kia ngavana mwankani wa 2027. Mbukwa nambo sokeria Tharaka Nithi? Mbukwa nambo sokeria Tharaka Nithi? Kumewate na njara? Susan akiuga gitumi kimwe kirage guti maromba giti giki kia ngavana mwankani wa 2027 igutwika kaunti ya Tharaka Nithi ni akiro mubukoni na akari batimenyaga bura bukuruthwa. Ndenda bompa Tharaka Nithi kaunti mbucokeria Tharaka Nithi kaunti ni agwatirwe mateka, imenyakuliwa, imekuwa ni kama shamba la mtu, imekuwa ni kama mboma la mtu. Nyinyi amujui, amuelewi tunaelekea wapi. Tiroje bukameana hapo na rugendete. Ti barabara bukamenya mbeca nigana. Ti mbeca cia njenda cia mura cia mbi bukamenya. Ti mbia cia yuthi bukameana are kugairwa. Ti mbi bukamenya bio no gukara ukwetere toro babo karuthirwa. Wabora bukaya ya ukwanto ba kirumi. Ware muro barabara eno ne yao ne akaunte gani anachoro ntimenya baibare mabaleme tibitare no yendagwa ntimenya Murungu akamenya. Akiuga we ari tayari gucokeria kariba kaunti ino inya ya katiba era batunyirwe wona thuro ta ngavana mwankani wa 2027. Najua katiba page 1 the last page article 1 iruga na gichonko power yonde ni ya mwananchi. Kapo tunenkerete kanya tubwatira tubucokerie power yenu ndenda bompagite kia ngavana ake bocokeria power yenu na ngabocokeria power yenu. Sovereign power belongs to the people of Kenya. Nibocokerie power yenu bohoni Tharaka Nithi etweke nenu bontomage. Akionekana kumeneria Profesa Njoka kwa kirako thiuruka akiuga arenda kaunti ya Tharaka Nithi etwika Singapore atakwira akari mirandi era kwenda kubaruthira kana kubauria imbi bakwenda kurutherwa ende wari thiuruka akinaga Singapore era akari kinya batoro bamiuna Kimbo ya goko kiromi ndenda butweka Singapore ndenda butweka Randani ndenda bukranga tako no mberie kiromi kwenda tweka Singapore utiyombere kiromi tigo ugaturembera barabara ugekira rami ugekira maramu ukoka watwekira ruji. Susan akibwanania kaunti ya Tharaka Nithi na ngoko ya muchonko ira yaigirwe ntugo chiere takurumwa mpempe ntugo ya ithato muchonko aramithukia na kumiumura gwaye chionthe aramirekia na kumigerera mpempe ana ngoko ino yaugirie mpempe ino no ntwitari na bunge bwa kurutha. Muchonko mwe athire ayukia ngoko ametingia na yora ntugo chiere athi amegwata kura magwanje kono imwoyo baba kono yambiria gwitiga ndamu ameringa na ikinya mireke ya kinyara airanjara mubukoni aroma mpempe amegerera ni ajere kane tayere rawoka rodo gutoka aretu ni aotitibu aguno bokinyithitwe mbige na yora utie barabara utire maendeleo utie nombi 2027 mbugerere mpempe. Araende augite we atichokete nyuma kiri kuromba giti kia ngavana mwankani wa 2027 na kuria kariba kaunti ino ko muthura kingwa baruta komboni bo kia buraba ekirito mwanka thaino ndichokete thura wana gugware kandiete na mbere ntio mbocokana nyuma ngarata mukwaro nigara chumbi mbukwa nambo sokeria Tharaka Nithi mbukwa nambo sokeria Tharaka Nithi kumewate na njara. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta Murimi wa Mbogo.
Bwega nonto bwa riboti ino na njira enkinyanire kutukirekana riboti ino no aria no ekinoti maria tethiritwo akiromba Meru gutigira ati bakwiga ngwataniro na urumwe kinyuma yegamba ria Kawira Mwangaza kwina mbere kwarekethikagirwo oburari kaina mbere kwarekegiturikari Ameru bathina mbere kwa bagitigagiria na baigi urumwe na ngwataniro Jeff Gituma kurekairi no tubangirite riboti ino. Nawe JR Marete umwe watongeria kuma ja kaunti ya Meru na rombete ya Meru amwe na akari kwithira bena ngwataniro kinya nyuma ya igamba ria Kawira Mwangaza kwithira rikigitwa nikiria kuga kaunti iji geta na mbere kwithira gukethira kwina urumwe na ngwataniro. Iromba riakwa ni ati twakurukia tariki 14 tweta tariki 16 whatever kiria gikethwa kirio irethro i antu bachindwe ba impicho baane kana ibachinde bethro bagiathana kiria mpumba kuromba Meru nakyo menya Meru uga kuthura konto murume na ingwetiki nyanto mukoki Meru no utumba kutho kiuga ati utunia metho kana kuindia makai batu no tukare tungenti lakini tukamu tukanya agaitangoge chiawe kuringana na uria bangite twamwa kanya agaitangoge lakini natwe tukibanga tukimenya nande uria twitite niuna no ntu nukuona gwo tutetheka kwou ngwataniro ina gitumi na ntira ugo tugwatanire kenda mwana inchi aga ngwataniro ethero erio imuntu akethwa akimenya oni mbitagwa MCA ngania kana oni mbitagwa MP ngania ndagwatanira na governor urio kethro ario egitari kenda antu bakwa banyaki kenda antu bakwa municipality kenda antu bakwa babure bomba gutetheka nona kwa ngwataniro etemenya kwithwa ere muromo na niyo nkugerio kani antu twithira twisupportaga antu no ntu boy view biao tubwiri kwithwa twibasapotaga na nya broad nyumora urumwe bukethwa burio na ngwataniro kethwa ere rumo endi na njira ere kethwa egitethagia mwananchi kuruki mutongeria ujo none ni gutejaniria muchemanio juiti tariki 16 ntere cha mairi 3 na kinya nkuruki kuga gutina gitumi ya Meru bethira bagita guchwari gathi Gachagua na nande kuria Meru ni bethire bakithinga taruterero rukabanenkera ndawa na kinya kubekira mbesa muko so gwokuye mu Meru chithuganirie bubwega kuna ri kwena michemanio na mbuga kinya ningo kinotio ntumarete ndomba kutha kwirutererera ndi ende ruria nkwenda turungamana rua Meru na bura ndombo uburomba na kwinyia guku nene ura ndaburombero kairi 2022 irere turungamena aria tukumeitu tugatetheka ti aria muntu agatetheka ukejo twira ati ugu ore ndanga kenda wa nene amina antu bakuruko wethwe CS ugo wa CS sasa wa yu na ndingo ge kuna mwekuruko atwe na atwe tugatetheka atia turi mwananchi ikyo kiurio bwiri wetho eguchiuraia te wa munyoro na te broad base yugwe bou bwe bakenda bwe 10 JR na itete mataro gikithure kindiki no ritie kithure kindiki kwithira kireta maendeleo maturene nikenda gituma nakyo kithirite gikigikanwa bunene gatigati ka thirikari na akari gikethira gikinyia na kinya nkuruki antu bambirie kugwata mbaru thirikari iji kari keja kuthithia maendeleo katuga kinyathira antu ibagitite gamba riawa na araba igikura chiao na abati kwenda gwikia kura chiao there is possibilities yantu bakirakira no ntungeja kuthwa nkiona ingutetheka ketha ija shisha hii ketha ni gwita ngugi ngetho hospitali nkuona ndawa au keja kuthwa ketha education funding model ya university ketha ni gwita ngugi ketha ika capitation ya sukuru cha secondary na chigatha chio kinyari twateka bakwingwa no ntubakwa kabia kuria bibionde mabiketha bigita ngugi then gutena thina muntu no ero atiri tumirie inyatha imiaka iwiri thatu kanena kana tukoona kwina momentum wirio nyantu bakwa kairi lakini as long as muntu ate kumba kuona maendeleo kinyaja yeku then utumbo mwira kathikira ngania nontu muntu no mwanka gakara na wirigiro nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwega nontu bwa riboti ino na bwa kariba Riverside na arantere chia Timau bethe tubakina mbere kwa bagio kageria tonyoto nontu tenero ki maendeleo riboti yetu bangani tuni mwandiki wetu Wandeto Mwende wa Raibuni. Akariba Riverside erere Timau bore iba kutata nonto boke nyamara kero kira bokulukira ntere yu bakiwa bari na meri ele kuma bewi terwa na iba kuria thine nene thirire twina thine roi for a long time twina thaingo etike meri ele ndo ichiambire witangwa
nontu ba barabara na barabara ikugwite Saint Kiaro na ora so tutethirite twina rui kaitaka meri ile twina challenges antu bara baithirite ba kia affectwa ni antu bara baithirite ba tumira rui rwa imetha na irura rui da rui staff rui da rui staff wa town na ntereke Riverside da irui rantu baithirite ba ke ni utumira irui ro muro ro twithirite tutumira mwanka thai rui ro muro tekwa karutheri muno kwira rugwe ya rutite rwa chafuki na inabidi tu watu watumie nontu teni ingi thai ro kunya turito ta muuro ro kuruga turito ta muuro na kinya muuro ri kwira ri mwo gwitoketha gutirwo uzi tukarigo ni ataro uzi ro rwetu rwithairwo rukari rutetheri uria twendi tuga tukanywa rukari nontu tutena otherwise na ndero jiro tunyunya rukari u mara irobuire mara iruthukangerwe nitwagitero roje na tutaroje rwa muuro inya ndu baba ingi banyunya oro yakora nguo na oro rwa muuro na rwe na ruko kwa ciari bari thana bao pampa bagaja gutaroje ine na roje ro na ruto kuruga na ruto kora nguo ugetha akaimwe kuru alimona janara kithoro secondary akaja gutaroje ile maboma maji na kujanga siku moja kwa wiki ipatikani. Sasa tumepata shida kutoa maji mbali paka huko juu karibu na secondary. Nkuluki bakuromba contractor kwenjanjire uo bachokeria roi na mpoe nikenda bareka kunyamara mo na ndethia cio nyethe iba kuthondeka barabara ri iba tutigaerie mibaibu imwe gaturetaira roje na tukenda tona agia kunyunyaga no nto roje imwoyo jwa Kenya na Kenya no ntokaga roje utitetheka ki kuria gi kuthamba kithina jairiku kithina jaiu kinto kira bombe keni kwithia kiromba ni bara kwithia bagiusika rutere ndo barabara baithire baishirikiana na antu baimetha ikera na bakwithira bagibwiri disconnection kana bakitabura pipe chikitangwa at least kwithia kwina antu bakubwithia ni haraka repair haraka kenda tutikaendelea ni kuumia rutere rorwe. Tunaomba hiyo barabara sasa hiyo mfereji itengenezwe ndio maji ikuwe karibu. Ripota Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni. Bwega kinya nyuma ya maguri maimbe gutumirwo makimera kia mera ende ya biashara ba kimera kibethirite bakinambere kwego bakiuga ati gutino garuruku no buriko bwethirite bakinambere kwa bukionekana ndeni ya biashara eno ya mera na riboti yetu banganiri tubwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja na cia tunyimbi embere mirayo ne mbia ya ile mirayo ne mbesa na kinya nyuma ya kwethera misamanio kathombe kiraru hatete ka biashara bamira na rimbamira na kinya mirayomba kwethera kingwa ntuku kathombe te kwendwa kenda mauri ya mirayomba kwethera ya kuthiatirwa indi munkathayo ntobo ya kapote siarite matunda untu wa biashara balare bawetebo kuma mirayomba kwethera kitethwa mauri na kinya nyuma ya kwethera kingazitwa ni mutaikagwe na kwirwa atingirindwa ni kethera kiuma ngirina manatha twera ni kilo indi munkamanto ya turamba kwethia yatithiatirwa ni yakabairire mpanga kirimiraye non tukaitakara batumirayo na beta kwendwa nikava kwerunya basoke nayo kana beta bakendiri mutaikagwe kana kindike ontobo bakuabo ni thina ende bairire mira twero tugomeanga twandramane itondo gyakinyire manathatu turorero manatano mbere thai itondo imanatatu rithagie musumara agwiroga ondro igendrege ogwibwa ende turenda kumeagithira itithirwe TV-ine na nana gizumari manele abebuteru arero ibato idere renge oria sese lombi ogwibwa orua itwaerwa price ya mira agerwa baba bandigira price ya mira itakiba bakoe kubura luka itomi oya gwitha gututhumba sindika no ntumira nugubega tero kumitera munya na litore na ira twira kathiria magatero yau na remerwe thayo tekindu turona no ntumira ga nya guthiti na nya kwate kuona mbia thai ikara baire kire kwa kwa mbesa inyaka yosoga thai tondoke thai kete kona okwa mugura no gwibo kete kona ginya ogwa ginya thiringi 10 nde batu thai twinye kendete thai kanto bakore inyo theri mire kwa thai eko bwethia musemanio batu otire gotora atethuka no bugari ontumira noka ewete na thai noka ere nde pio nde batu otiebo turatethuka no bugari nanga makatero yakaubela yonthe ya mira matogo bwethia musemanio mira ode mwanya yoneganite aga manto kwanda mana no moria ya kuya ya kora mira nanto bagerwa manto igaga ngana uro teka wa manto atere ya mira
kugura mea no batigura wa kwenda yo tebo ngekua ui Oriu ni bawite bokira batieri thai nanga katels baraba miraba komba kwethea bakiritwa iyo kimera keki kethea kikiona weru Osiusi aretero imunya lalentore isi tutugite mireto bwana Besi athasiabo tubwithiri kathaba kuthukia ende bitu koromba raisi ajua ya gogo eto mero turendere yitethero aguruta kate osiusi onthe cienau kenda tumiagoraniria no kage ya mireto ithukio twira tendre ende bwana onto bamana itubwithiru mireto nara magate osi yarutwe beya na esalama kenda tumiagoraniria no ndio tunaomba serikali kwa sababu kuna wale watu wamepewa lisensi za kuuza miraa yetu kutoka hapa Kenya kwenda Somalia. Hao watu 6. Hao watu wameshindwa kutunulia miraa yetu. Hao watu wamekuwa makateli wakubwa. Wananunua miraa vile wanataka kwa wakulima. Wakulima wamekuwa fukara. Wakulima wamekuwa masikini. Wakulima wameshindwa kusomeza watoto. Ni ombi letu kwa serikali. Hao watu hizo license zio cancel. Ruto ya nathi maketero yonthe ya miraa kenda matwe tuminya kenda mireto ye minya kubua ibunkuo uoi mwesimiwa na gisa makatero yonthe ya miraa ya kuthira kenda matwe thoko cietu ibua Nkiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja Ibwega nuntu bwa riboti yenu na njira y'inkinyanire kuna tukithi na mbere na ndero cietu nwarira na utongore bwa kaunti ya Meru nubuthite na mbere kwa bukimenagirwa ni mwingi kuma guntu mwanya na harakinya mukarimwe na rietwa mwitwa okagethetwa kina mbere kwa kibu magiria na kwariria mantu makono utongore bwa Meru MC Mwitonga nawe na riboti yenu Muriungi okaga na kathite muno akathuri murungi nuntu bwa kwithirwa akiuga akarunga magite kia gavana noria bonthe baria bakwenda gite kiu bagwatanire nikenda bakebaebia utongeria bwa kawira uri bito Muriungi okaga undi mukuru mwe ono vimenti ndimukari oirieje na kira kiundigaria muno imuitire ngugi ywa aliyekuwa gavana Kawira Mwangaza mama uyu nomba kwanza ya undi kundigaria muno untu bwa mbere miaririe we imwe kuru utehabo na mira chetu cha Meru mwekuru ethoro munyenyekevu tira kindigaria muno mwekuru yu murumani muno na mwekuru uteshima ipuije tukaira kirunga manja akawana gurita mutane nguo nuntu bwa karabonda angekitie muno agurita mutane nguo na te mukuru wa kugurira keve murega kugurira ura wa mukuru we tutiona buri ntu windi kuwa mutane deputy governor muntu ina muchara muntu twire ari ngugine ende ne peace republicari akagwana mugurite nguo na ngatoko chiuri atiri amugurira nguo mubungo uju muntu ntu bomba kaya kijana ndi na ndecha kuona mamoto kali mutorikana mwagi ndoni na murumani muntu uteshima na ike tumambuga ate kubwira leadership ekwethwa ari governor de county ji itukarite na mangavana Kenya baba mbirite county ji jaba munya Peter Gatira munya itukarite na bakeng'ang'i indi utongeria kambuge burunga yotaga kire antu bau atongere bo bombe para bakarite de county government kinyangeta ngitara aliyekuwa ura wengero senate na ngone assembly Meru ntegeta utongeria buru bura nkurukirite bubwaga na bura buiti bwangu bwa maana na butena mantu ya aja kanaja ati utongeria bura unombuge ndi Muriungi okaga bura bukubwira ibwa Peter Munya atira ura wali deputy governor kintu kambere kila mtu enda imbi imaendeleo twenda na kuwatithania antu uju ni mwekuru uju kathurana antu nguge kwathurana antu na nkagwe bubwega muno Kathuri Murungi ndegwa ndene runinga na ndegwa ndene maradio akiwa akaromba gitikia governor na toga ibo bwega muno tukona kinya nchamba yetu Meru ya Kathuri Murungi uri okuromba gitikia governor eje kenana tukomba munenkera ku tukwenda munenkera kura atubwira atiri Kawira aliyekuwa gavana arauga atiri
uti muntu no mupinga ndene no element urengana na ndia kuona nchambe ngento murume mupinga kwa una ndei kingangi ke murongo baba bakaba kura cyanga bana bwabibye makosa jamba nene muno bwarunga manto baba ingi ate bo chokya mwekoro kairi anjere njega kare nindwe guru buri arume buri ekuru baba karungama bwite muntu umwe wenka advice ndenge uga woni de mukuru na de muriyongyo kaga itene muntu umwe against aliyekuwa governor wa Meru nyanto bagwatane na tutugwatane turingire muntu bakawwanwe turingire muntu umwe kura twende muntu na tena jangi ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi dene mutindo ajwa kangangi Meru TV. Ibwega nuntu bwa riboti ino na njira y'inkinyerere kumurithire wa Meru TV na nkatho cia mwanya tuno tubako inambara kwegore kionene ya TV yaku kia Meru TV kumara tu inambara kwa tukiambagiria chietu ndeto ni ukawethera bambito ya nifami na zwa Kimathi ntie na bonge tutotio kwendera tubwega boyore twe ni dhalme mwenye murungu ende tukathi kuraya nuntu kagita katae kuraya njeri wa cheupe akainambara kwa gicho kagena mubango wa rumuri rwa siasa arabu kainambara kwa bukimuri ka mantu mwanya mara medhere to makinambara kwegwa makendere yaga agi siasa rara bwega